아트시 알로시김 타니 아차라 히바르노 니고 알홀사 라키 준샤규야 Khristo Gholono o Jumichi Akitheu Khristo Gholono o Jumichi Akitheu epiniu alholsa hibajunsel. Your new identity in Christ. Timikto muno identity crisis ange. Ashlo timikto muno identity crisis ajin. Identity crisis ikna baya. Obuku kena, ozaki kena, mjimshi mu kena identity crisis ajigete. Ngokhlagi timikto muno o Jumichi ngokhlonoye Khristo lo mukena mtsimishi mlakemi timikto majin Deono atsala hibolani kono alhorsa hibo grbzansha guye akotoye message hiboye counseling message walalebnisen alhorsa lana timlakina Khristo pers aushveye paye Khristo Gholono aju orjumchiku o orjumchi orjumchi tiboye Akitheu shvagu nonotibo iti aye ashik khibo lagi noye mtsimishi musakyu igekyu ka ibo English mzana inferiority complex Momo low self-esteem ebjidi. Inferiority complex and low self-esteem ebjina baya. Timikono abku kenam zimishemo, azaku kenam zimishemo, kuna tiam kenam zimishemo gimiye, the kanu. Momo abka hakim azak hakim. Momo timi kemi chipiu gum ka kemi tibokoye no jumji ka kemi ya oliki ololo ishikum sulvige nye kyuma me ka nya me ka gutime nye khana ma tik ka alhoye kushie ilhokya atsatiboko pikemi ganke Ike ashla o Jumichi kagemiye tishi identity crisis, low self-esteem, and inferiority complex tibabanege. Teono ashla paputi shangele a wukhleye Jesus Khristo pers ocean laye. Noye ashnya kashimke. Noye ashnya and Satan kelke. Ike noye ochipiu kage. Te ono Bible Paul na Ephesus avgolo Ephesus avgolo Gentiles ko yeme baya Gentiles niye Gentiles ke kuna no Judan kumogena Jewish kumogena timtiba baya panawya identity crisis atike panawya ashlagi aulagi pana jumji kage jo identity kage dono Paul na Ephesus la Gentiles koye
就是Khristo开给没救对的，这不表示别是救。efficient gini arjo chikin chitsana be tiba uloi kila ba ta kiya alhom ta ke uloi kila no we Khristo lo no gutata shipe ajike Khristo lo no gutata shipe ajike no we inami shi ajike alho gutao no ba no we inami ke Chibu kage, Gholono kishelkyo Israel mi lau mi kumuke. Ena Gholono pau timi lau pikikyo ploshaki shikyo lau no tusmisha teke. Ena iboye ka la jibuka. Ena Gholono kahana ajeke. Get about spiritual identity. Al-Mukla or Jumichi. One noye al-Mukla or Jumichi Kake. Or Jumichi Kake, you can Satan again. Noye Satan Koke. Noye Achia Koke. Ika. Khristo pulun pirzuye noye alholone inami noye lajibu kaikyu tim noye alho kaikyu timke alholone putoslekyu timke ana irsalmiye panaye alhone kishekyu tim alho shaki panalo achekyu tim But Israel me identity crisis kage, spiritual identity crisis kage. Como alone Israel betasi, alone Israel betona Bibles, alone Israel betona khakri. Igemo, nimu akapulimi, shilvekidit kauna nimu identity, nimu Jumichi and Jumichi, Tibo Khristo no Akitheu itul getono. Ena Khristo bejono la jibu itul. Khristo bejono alho gucho ku kene tibo tsakulke. Ike tibo zuye. Nimu jendas koye alho ka Analyze book I couldn't get epi Pona Ephesus la Akipulum Lebanke. Get ya Tibok Loikilla back you here, Al home Taco regular. Jisipulum Pilsuye, large booka Kislolo Satan New Casabage. Achilla New Casabage. Ibo New realize book I go to book Jumichi identity crisis to watch again. Again, I restrict on the ship here. Igamo ite here, but I care, or regular album title regularity shagemo, ite Khristo Gholono, Hikimepe, I go vecho, no Kunakun, Putospe, I take Khristo no ajibele tibekulo no ponu koi sasigra alhom tagezuye akimijika alhoga lajbuka inami akashemi ekemu Khristo pulve po khikimel veget kauye jisse Khristo jino khwele buzu Ite ajibe jono, potosa Gholono, punu koi ira. Ketina new identity, new Jumichi Akitheu, Khristo no new year lajbava, new year haplava, new year hokta kawa, igetibo kabas,
Paul Ephesus la akibulin govila alho zahibopen. The honor timlakina Khristo persupo shvekila alho no kidagapa khleki liver zakina ningno laki kinshigjukinshen. Number 1. Khristo persunyu shvekimta. Nie hohe Akitheu shvek. I can you Korintian Bungo other children. Hoha Kitoshiva, new creation. In a Christian Legumta, a shipping people in Yak Teshiva Moy. Igamo, in we brand new Shivaka, in we Akiteshivaka. Because Tim Lucky Bohaguya, a pimpi, Anglo. Awo gete di bona dim lakike. A people no Khristo ikil begemta. Ba Emily awo khla lajbu kakulono timekulono kislol homla chekulono am beauty shiji na khuldebu. Ba Hohe Akitheu shivake. Hohe Akitheu shivake awu. Body, soul, and the spirit of you. Spirit awu brand new shivake. Igemo apimpimo anroye. Ye ambioji sasu. Kushol gedit kauna. Akela ake. Kubuk like you at the back. Igemo. Itehimo awuye in a Khristo persuasion hohe Akitheu shiva dim Akitheu shiva and ye akau adam vejoros riguye cross lana jisna khapsitira take and Akitheu hohe Akitheu tibo persuasion de new our spiritual identity. Our wukla you Jumichi hohe Akitheu shivake. Atu Johan bidi architula. Because as he is, so are we in this world. Go Jesus Christama I bolo tutoi achekeno. New part to Ishiva Ebangito. After John Bidicilla. But a gear, I've been people on the sea killer. I'll walk killer. I'll own a new capsule book. I'll watch a lay. I'll walk down here. Jesus Christo duty, I can take him. New liberty. Jesus Christo, I can testify. Everybody you can answer, hohe Akitheu shivake. The woman in the Khristo kilkeleya, ipin biboya khikte shamai. Imurhoye kilimpe, ikemu irmuye, lokta uno, lokta khla, larjipula, alhono, ikapers, alhokubri uno, ikhalvake. Tina. Your spiritual identity atuye hohe Akitheu shivekyu nimatibo itan. Tibo na atu. Akitheu no. Khristo no shivekyu lo. You Jumichi Akitheu ye. Nie kunga kum shivake. Citizenship in heaven. Philippians gete. Ajo Gholono tumnane. Ike Niai Bolakha Guye Ashi Anam Lokmahan. Igemo Niwuye Hokiteshiva Gung Niwuye Gulala Hoven Jimmy Dimishi Jesus Christona Ekuldebu Pana Ekulveguya Ajino Kulge Pajino Kulge. Devil nearly will hagnum near our walk the
공화의 허wen김 dimshegi 바나 니 Khristo 애는 공화의 원주 록다 클라 아크버가 글로 일제 예수와게. Then your spiritual identity in you here, citizenship in heaven. 공화로미, 공화미시와게. 희범 주미시에님나, I can you. New Jumichi, I can you here. 공화로 후wen김이 공화가 구미시와 에비트웨이터. Akitheu hileini tulunjuye atugu Peter kini aro tokure tulakuye nie Khristo persi niu shvegemza bana ninka persi akgau na chinim shivake akgau chinim shivake royal priesthood Old Testament Aron kina achine doke Aron ana balagali kina achine kila akim tale bu trashikum la boka perse utlaki ambiatsi alhokutul seke egem kono Jesus Khristo no cross la tivegina bana utlaki na alhokupu dremuno papul kemika Sıraguna bana ağaçki şu şirebu Old Testament'ı açınca dobiye Aron ana balagan çinası domcum İte New Testament ana New Covenant'ı Christopher'sı avşıl vegim Gatal vegimi sana alho ambiyocisi Christo'ykil vegim onu Akitheu Royal priesthood. The honor new year very alholo nimbuchis Khristo Gholono Akitheu Old Testament I knew vejono kumayeshimla. New Testament Akitheu Bana kışılvekim, bacına amçıpşılvekime kartına very direct access to God the Father. Very alholo inikuluncu, alhopuzaluncu. And diye ambiyocısında utlakina alhokubuzira onu tivekyu vecona. God sıkıbılım gümsüka onu alagetiba kakiveske. And diye ona A wukleni wujimjike Akitheu Nimuna abidi tulunjuye Alhono salvekyonuli epen Nigenimna Romans tache Ador chiripule tulunjuye Kile adoption ebenge Adam saklujiklarına romans tace arıçıkmaban. Ege allı salgyola kişi salgyoza bence. Greek zaunu iyi pinculaya. Greek zaunu pinculo huyo tesiya bence. Huyo tesiya. Bata kikiya hibo kikiya making someone a fool son. Timi habi kapırsı akahe Sibiu Gholono Annu kucho oşi sanmekyu Kendi bakapırsı Romans taçı çıkıpına bekyu no Alhona nyung salgyoye Akahem şive penyo no kumoke İdeo akahem şive penyo İdeo Musayci bence onun yukarıcık mı ki? Bu huyo tesya kikiya granting all rights and inheritance. Bana o hal vekila Sibiu kapırsı anuşinkyu oşu anvaga çılake. Granting all the rights
and inheritance. Gona ambiotis no kulvegina. Noye akahim shibene gomoke. Ngem adu kujo shibene gono. Chibu tiboka basu otvake. Ige Johan Age dolaki ado chicken lepjude. Demi Gholono Khristo gabasu paushilvagina. Pa energie alhono pa gabasu alhono shilbenju alhono akatsva epinino. Johan atu atakivu Johan laki ado chicken lepjude. Dono Roman stajarıcı buna bakıyor. Noya kahimge. Noya şeytan kahe en ahne kahışı çekimge. Kim tibolunur cisina bacına okulve bu. Bacına okulve bu. O kapısı anu kucoşve bu. Anu kucoşve ki onu bana çipiyor. Come to the source like it. Epo, chip you all. It's like I make it, but what comes to campus or like it. The honor new our color Jumichi. Now, I'll honor salvate you, nully should like it. I'll honor salvate it. Alhona bandu kujoshin jushi salvake. And the tributes like it. And I'm making it like it. Again, the abidu debo itulane. Abu Nina Khristo prostitution regular. New spiritual identity. Our local new Jumichi. Lokta. Momo alhokubu. Jiramuno halva. Eternally saved. Lokta uno khalbanke. Allah ki khal. Pabe yukmuke. Ekim alhona mutsumishi. Jahan chigi arum guda tneptuna. Ina lokta khibas banamutse. Ena banamye kilen bamunane. Banamye iulane. Ena apulane. The one utlaki no o heiba person ambitious Khristo vekim za no ye lokta uno eternally forever say khalage Ephesians kini arotache tokulnaki Ephesians kini arotache tokulnape alho kubikinna ne by grace Grace yekum sake, agoke, dejisike, ai bolojisna, agoshibo, ai glemino, tivebu. Bana baka bası nimu agoshirskige. İki boye, akıpılveçono. Akıpılveçono ago. Kumsa, kıbakini tibo ikil gyuveçono. Nimu ye halva epi, Ephesians kini Arotaja tokulo, Paul Ephesus kukolebe. Akabulum kovilip kete. Ninguna al wukidong. Ningu identity. Save eternally, save forever. Hokta guna khalba, and hokta guna maye al howishil like. Akichikiba. Ikimigumka. Ina akim like you shigum sort lake kababum. Ikemu Panu Khristo Jisuna Ajbelebu Cross Lanabana here Ashakashva here Tawai Pana Tipo Shipeveki Vejono Nye Ichniaka Seguna Pana Amet Latake Amet Tipo ye Ajke Pajke Iga Ajtipo ye Achniaka Hakushike Tona Ajtibono Kolvekuye and the Tibor Shikim Tebekuye Alho Kupujuga Muno Halva and the Alho Kupukin Colomon like it.
Tinanimuna apungu, nimu identity, spiritual identity apungu tibo chulane. Tibo shala Akitheu, nimu a wukala Jumichi Akitheu ye, a wukim tena, akipulimi, I'm chipshiva, shiri, I'm chipshiva ke. Efficient lucky, are tritla. Paul neke. Alhorsa gidiyor çirlükemsa. Ene tiborsa lalına. Alhorna o kapısı bağ şincusi. Bana ağlıkim tavsiye bu. Noye bağ şiva epküm kişiri. Ağlıkim de kapısı no show amcipsi silsivake. Timolo amcipsin. Ye davake. Mama am Chishi. No ya lo shiva epjum Chishi. A wukim totsvage. Hiva kabers a wukim te ashaki a wukim te Holy Spirit of promise. A wukim te skrivo ye warantik mo. Warantie am belakitu. A kan du epjum no warantiptin. Kim garantike. A wukim tepesi o show amcipşivekyo ye garantike. Garantiye köke. Rapture çalala. Ampiyor sası. Kuşomu ke kutala ve uno noye pau şivekyo şi amcipşivake. Ni boye bank system'la pisa talanı pingilayı down payment'ı bence. Momu advance payment'ı bence. Alhona noye paushvekju advance noye paushvekju kishvekju a wukim totsvage hono noye paushva ena noye loptona paushva ena atsalati bortomo gektolo parsa shupshomo gektolo hono noye paushva epi amchipshvekju down payment le advance payment sketoju tibo kapsne kimigirtsay. The ono he Akitheu a wukim te ololos vekyu ye he amchipke eno ye bahanyuk muke a wukim te ye dim nachnesh venam Bible'na tuna a wukim te loship skevilo Ephesians bidi arışı a wukim te kapne kevilo atu Thessalonica agado bu Then you clear, Dimna Ashnesh Venam, Rap Nevan Gitono, Lordship Sven Gitono, Uven Yukmuge. Don't hear Bible in the bank, Bible in the bank. Don't know the moment, Jumichi, a ticket that shouldn't send. Akitheu, all spiritual identity Akitheu here, Hokta Gholono, no ye. Ochnia kvertsake. Atalaraki ochnia kvertsu. Itak bo pahave. Itak kvertsu. Da pahave nyukmuke. Efficient laki arrotslanepke. Pajina oklvake. Pajina oklvake. Pajina oklva bu. Pajibetono ochnia pevertsake. Ochnia kvertsake. The ono ochnia kuverski boye atu John like the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Panu Chishi Khristo jina. Nichnyaka chikvetsa. Wovegu itehi ene hinyukum tsagano panu Chishi jina. Alhokutego nichnie pevertsake, nichnie kuvertsake, nichnie kuvertsake. Kono no Chishi Khristo pshebulgena. Le, Chishi Khristo totem lakina Chishi Khristo pshebulgela. Ai pochekyo, ambechrigla pochekyo no vilvegete. No kono Chishi Khristo bulvegena. İkin vegena, polvegena. Och nietlene kuvertsake. Ena alokupjega uno ochnia kvetake. Ikim
这个那喽，我拿学习来的，来比拍喽，还能拍个喽，阿老咋的本事？你现比拍的，把也按比个照，把也不可别咕噜，你现个吃了呢，把那西金特的，阿后来不单着，阿这这个，你那阿现拍比拍的不拍的也。啊，后来给我们来的呢，我们这都能，给我们啊，现在就是别可爱的，哎呀，一包了给我们来，就那么多顾客也不办的，然后呢，给我们来很喜欢的，被拍完了，哎，那这些不是我现在刚知道的，然后呢，就把我们这开的是能就然后咱能发现，你们呢，大就。你我看了Jumichi的就业，Roman stage是哪个年纪？可能就是Khristo我是哪个？就是Khristo我是哪就业 ？I keep mitzvah, no condemnation. I keep mitzvah. All the family I keep mitzvah. I is a bem la ve come. 然后啥？那也是给子了，并且就我们爱去没这个，一个么New Testament的，可能就是Khristo不来了，一个那个，把那么也爱去没吃买，然后咱那么这么写一些牛奶出来，一般的罗马时代，这10个大的10个都不能就能。你们也就干那么，然后我认到了，今夜就是那汉外就是那个哈子买，爱去吃去呗。然后这样这么想，根你们别他们那边呀，你们 ignorance problem， 来 ignorance， 你们 problem 可能你们 problem 叫 knowledge problem。然后咱们他就 problem 的，这个呢好像也比较做那就呢，有点我不好看哎，我把那个呢，然后咱们他就了呢，然后这样这么些，对不啦？跟那Khristo这边去了，爱给没什么，就干那么个行了，晒灯了，没事到了，就是Khristo和特别忙的呢，我到了看是。根就是个那阿莫那个特别不，阿莫跟啥西边就业，米日个就是的多边，这个就是的多边，吃个就是的多边，这不多边不把呢，阿莫就跟啥西边去，就那么给没子嘛，就那么个好子嘛个，老子也clear个，没这么写就完，这是给我公开，然后呢，写不了。不干个，那干个没，你还没干，可能没今年怎么办？你个今年出怎么比别人么？老早一波别谈了个没，就是Khristo呢，我今年为就业 eternal love， 老个到了，今年为就我今年来个，一个么就今年 unconditional love 呢 ，unconditional love 个的，对。一个么就今年的吧，我那更近的更近的，我就搬牌了那今年就那个不是就那把就跟在今年就我不是我玩的，我不是我玩的，我可是玩的，那也今年什么就干那么个好嘛，那也后弄死了，那爹后头看了老是不干不很就，后干不很就，identity issue。Identity crisis 这就业，就是Khristo no cross 了嘛。Here 的话，是开始话，就呢 ，it is settled once forever。我再跟那个不知道呢，就是那哈达话在。Bible verse 是可以啊。John 在给我不玩人不的了，个不能来，见那一起来呀，故事没真假。把也Akitheu了呢，黑个都还结束了，这个呀，
바야 아미즈는 공학도 와게 바야 미즈는 공학도 와 때문에 dimlakine Khristo itele ikil ve pulul niye akika ka niye me ka bana ba diye saytan na ado gibi lagyo ke teono am be hukutu kbu ana ninguno al ho sahibo chulbuzu omlo kulo shibzu no Khristo shibe git kaw shibe gyoye o khne khleta lokta golo khalva no ya ho shiba al ho nam chip shiba teono no yokum shaki banja teono rom yesem kyun if God is for us who can be against us al ho no yushiba ga kono kusugrup kya the all spiritual identity ke al khla o Jumichi ye jisejin o khulvegemsa he agujabu sholange teono ye al ho cycle disciplinvegemsa ne amize Akitheu heces Akitheu Hoktak Gholono Oshibage Alo Shikimtalo Because Galatian Nage the Bungu Galatian Nage the Bungu Adolakilla Bon Ishipke Tinashakashvision Galatian Nage the Bungu Lakilla Tuna Bolna Tuna Khristo na nim khophewa teono khophewa ke toi akum to shibutolo ene tage akakhe mokolo kitime kiteke velo timlakena or spiritual identity khalvegemiye ishi hivokum tsani bitreget kauye noya kusmada de alho kubikin betona khalge ono alho kubikinla akum to shidip tolamenge Zatzaitlip tolamenge nya alho kubikinna akbul bechono Khristo bechono ikhalva ipi layakum to shibutona idiot kaujgelo idiot kaujna be lotin puna am keçik çolavegeti nona alhoitiye bu idiot kaujgiye der trampluke der tramna plakyu o pelna idiot a çocuğa unkala çocuğu olca musini olca kabasketlaşı olca kabası komkumo yegula güye alhono kope bu neye diyorlar akavkıla gitmeyince example şey kavşen aplom lakin alhok deyince onu amşikini go kasız denir ege bak kabası akahede kimlik bence. Kona amşina go kaşı akole güvencina. Ambiona askabedin. Wanşana momla baye akahem. Laki teotoy. Akbulum lakin Cishi Khristo diyor bu Allah gibi kimle kalva bu idiot kocunu betemede. Amşigolo go kaşı şısaykyo idiot akahe. Lakitime akil lokimi yutake. De ona alona kalbegit kone idio. İdage o pimpi bakabısı idiobzu akahlı hikelo. Gitime diyor hikelo. Ama kotiba bukevelo. İkemu keken Cishi Khristo'nu o kalbegin. De bana akım toşi putuolo epi alhorçalı veketi. İşi ne umarçıl vekiyor Khristo Gholono o Jumichi Akitheu çanla. İne planı alhorçam Jumichi betanla gibi plan. Çılvege hiba kabası alhoşikim tibu kadoyekinun guço hwaye neye identity şugahanen neye wagişibu Cishi ona burta olnan ekebunono halbo gemişagaye o pelano ambi botu bolono o kıpısı ambi Cishi Khristo bu ine hilepi ve yaptı bu nono kıpısı Cishi sülaye neye bu gakumşiva neye lokta kavşiva neye lokakteşiva neye alhonono barışınca onu salvegişiva akahe kılını oku kapeva o kapısı full fledged anuk joshua en Amerika'yı orçulake
no hapli by to you. Allah kicking it on eternally saved, secured, forgiven. Khalla and the kicking a colomova, and on the young kipsla, and on the yellow no Ohia Kamatake. The only idio at our clergy gave the law. And Azu Kiki and the Kadankin and Gutso as the law gives the wankin. Tibarona Akum to she, Alhono Hlo Epi, counseling message, Alota Ibakabasu, non colos Ride, and a Sagana, Alona Patach, Dimicum Silkamat, Bede. Video I can look shortly, Tishimo Dollar, and Bill Alhoki Kimye, Anna. Apalhok Bikini, and a Unkim Tana, Chilbekimika to Santi Ship Benke, I'll hold Saba Cabot, no welcome to the Casatel Valley. Amen.